Ewane ngiyi inkangi ikoze ibara pe, dore ngiyi uko yaturutse mu Gakombe iramanuka hakurya hari mu Gatabi, amazu gahabaga gose gagiye kabisa. Abari kureba neza hakurya hari mu Gatabi, amazu gose gagiye, imanutse igiferege cyose, abatsimba bari mu giferege bose yabikoreye. Ura ino mbega nagahinda gakomeye, ikubise urusisiro rwo mu Gatabi gose, imanuka igiferege cyose, iri kumanukana abatsimba. Muri no twebwe twahuye na jenoside. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 Werurwe uyu mwaka wa 2026 mu gitondo hongeye gutangazwa indi mpanuka y'isenyuka ry'itaka mu kirombe cya Rubaya ku rubuga rw'ubucukuzi bwa Gakombe. Iri senyuka niryo rikomeye cyane kuko ryasenya amazu yo mu mudugudu muto wa Gatabi uherereye hafi y'ikirombe cya Gakombe, ndetse rishingura abacukuzi gakondo bari mu byobo byinshi bacukuragamo aya mabuye y'agaciro. Mu yandi makuru nuko ku isaha y'isa 11:15 ingabo zishyize hamwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibisasu bikomeye kandi bidatoranye ku bice bituwe cyane muri Mushaki muri Kivu y'Amajyaruguru n'inkengero zaho. Ibi bitero byakozwe hatitawe na gato ku buzima bw'abantu, byahitanye abasivile benshi batagira uruhare mu ntambara kandi byangiza amazu menshi nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'ihuriro FCM 23 Lawrence Kanyuka. Mu yandi makuru nuko Perezida Paul Kagame yongeye kugaragaza ko hari imikoranire ikomeje hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarimo Jean-Luc Habyarimana usanzwe ari umuhungu wa Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda, mu rwego rwo gushimangira ubufatanye n'umutwe wa FDLR. Naho mu ntara ya Ituri abayobozi ba teritwari ya Mahagi bahisemo gukaza umurego mu kugenzura urujya n'uruza rw'ingabo z'amahanga ku mupaka na Uganda, aho umuyobozi w'iyi teritwari Colonel Jacques Disanoa Lalua yangiye ku mugaragaro ingabo za Uganda n'ibikoresho byazo kwinjira muri kariya gace zinyuze ku mipaka ya Anzinda na Kalombo. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze muri aya makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka 2026. Nge nitwa Jean de Dieu Ntahimana, iyi ni The USA New Times. Ikaze nanone muri aya makuru ku buryo burambuye. Munyemerere aya makuru tuyahere kuri iyi nkuru y'akababaro ivuga ko kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 y'ukwezi kwa gatatu y'umwaka 2026 mu gitondo kare cyane hongeye gutangazwa indi mpanuka y'isenyuka ry'itaka mu kirombe cya Rubaya. Ni hariya ku rubuga rero rw'ubucukuzi bwa Gakombe. Iri senyuka rero ni ryo rikomeye cyane kuko ryasenye amazu yo mu mudugudu muto wa Gatabi uherereye hafi y'ikirombe cya Gakombe, ndetse rishingura abacukuzi gakondo, bivuze ko nyine ryabarengejeho itaka ryinshi cyane ubwo bari mu byobo byinshi bacukuragamo aya mabuye y'agaciro. Iri senyuka rero ryo kuri uyu wa gatandatu rije rikurikira izindi mpanuka zabaye mbere, nk'iyabaye ku itariki ya 28 Mutarama uyu mwaka 2026 ariyo yahitanye imbaga y'abaturage benshi cyane, ndetse niyabaye ku itariki ya 3 Werurwe ejo bundi rwose yahitanye abaturage benshi, ndetse niyabaye muri Kamena uyu mwaka mu mwaka ushize 2025 nayo yahitanye abaturage batari bake hariya muri kiriya kirombe cya Rubaya gikomeje guhitana imbaga nyinshi y'abaturage bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya mu kirombe cya Rubaya. Reka natwe tubonereho kwifuriza cyangwa se kwihanganisha imiryango ya buriya babo muri kiriya kirombe, ndetse tunabifuriza kugira iruhuko ridashira.
munyemerere twerekeze kuri iyi nkuru yuko ku isaha y'isa 11:15 kuri uyu wa gatandatu ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibisasu bikomeye kandi bidatoranya ku bice bituwe cyane mu gace ka Mushaki hariya muri Kivu y'Amajyaruguru n'inkengero zaho. Ibitero byakozwe hatitawe na gato ku buzima bw'abantu, byahitanye abasivili benshi batagira uruhare mu ntambara kandi byangiza amazu menshi. Naho ku isaha y'isa 12 andi makuru aravuga ko iza ngabo zongeye kugaba ikindi gitero cyahitanye abantu benshi mu gace gatuwe cyane ka Gakenke muri Minembwe, bikomeza icyo zivuga ko ari gahunda yazo ikurikirana yo gukura ku bwoko runaka mu baturage. Kuwa gatanu tariki ya gatandatu ku kwezi kwa gatatu y'umwaka wa 2026 ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa kandi zagabye ibitero zikoresheje drone n'imbunda ziremereye ku bice bituwe cyane bya Kibanda Mangobo. Imibare y'agateganyo y'ingaruka z'ibi bitero igaragaza ko abasivili 8 bishwe naho 12 barakomereka, bose bakaba ari abahohotewe n'iyi politike y'intambara idatoranya igamije abasivili ivugwa ko ikorwa na leta ya Kinshasa. Mu gihe ibi bitero bikomeje, ingabo z'impinduramatwara za Congo ARC zikomeza inshingano zazo mu buryo bw'umwuga, zikaba zifite imyitwarire myiza n'inshingano zikomeye hagamijwe kurengera no kurinda abasivile bahohoterwa n'intambara bavuga ko yashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibingibi rero kaba byatangajwe n'umuvugizi w'ihuriro AFCM 23 Lawrence Ikanyuka. Mu yandi makuru nuko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yongeye kugaragaza ko hari imikoranire ikomeje hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarimo Jean-Luc Habyarimana usanzwe ari umuhungu wa Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda, mu rwego rwo gushimangira ubufatanye n'umutwe wa FDLR. Umukuru w'igihugu yabigarutseho mu ijambo yaraye agejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga itandukanye mu Rwanda nyuma yo kubakira mu musangiro. U Rwanda rumaze iminsi ruri ku gitutu cy'ibihugu birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse zikomeje kugenda zirufatira ibihano zirushinja guha ubufasha umutwe witwaje intwaro wa AFCM 23. Amerika kandi irushinja kunanirwa kubahiriza amasezerano ya Washington rwasinyanye na Kongo Kinshasa mu mwaka ushize w'2025. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu rufite uburenganzira bwo kurinda imipaka yarwo, gusa amahanga akaba akomeje kurusaba kwirengagiza ibibangamiye umutekano warwo. Umukuru w'igihugu agaruka ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo yavuze ko atari mashya cyangwa ko abe agoye kuyasobanukirwa. Yavuze ko byabaye ngombwa ko amara imyaka myinshi kubera kwirengagizwa n'abafite ubushobozi bwo gukora itandukaniro rinini mu kuyakemura. Perezida Kagame yongeye kugaragaza ko impungenge z'umutekano u Rwanda rufite zishingiye ku kuba umutwe wa FDLR n'ingengabitekerezo yawo mbi y'ubuhezanguni bikiriho. Yavuze ko igiteye impungenge kurushaho ari uko FDLR n'ingengabitekerezo yayo ya jenoside bifite ababishyigikiye mu karere no hanze yako. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko leta ya Kinshasa imaze iminsi iha ubufasha uriya mutwe, ndetse ko imaze igihe mu biganiro n'umuhungu wa Habyarimana n'abandi bantu batandukanye mu rwego rwo gushimangira imikoranire igamije guha imbaraga FDLR. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko u Rwanda rwagaragaje iki kibazo inshuro nyinshi zishoboka, nyamara impamvu muzi z'amakimbirane zikirengagizwa ku bw'inyungu z'igihe gito. Yavuze ko u Rwanda kubera amateka rwanyuzemo rukeneye imipaka irinzwe, ashimangira ko ingamba z'ubwirinzi rwafashe nta kindi zigamije kitari ukurinda imipaka yarwo. Yasabye ko gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakemurwa nuko impande zifitanye ikibazo zibazwa inshingano ku buryo bungana.
yakomeje yerekana ko u Rwanda rwiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi igihe cyose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ishyize mu bikorwa inshingano zayo nk'uko biteganywa mu masezerano ibihugu byombi byashyiriyeho umukono i Washington muri Amerika mu Kuboza kwa 2025. Yasobanuye ko kandi ayo masezerano areba impande eshatu zirimo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko kugira ngo ashyirwe mu bikorwa ari uko buri ruhande rukora inshingano zarwo. Imwe mu ngingo ikubiye mu masezerano ya Washington nuko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR gusa nyuma y'amezi 8 asinywe uriya mutwe akidegembya hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Munyemerere aya makuru tuyasoreze kuri iyi nkuru yuko mu ntara ya Ituri abayobozi ba teritwari ya Mahagi bahisemo gukaza umurego mu kugenzura urujya n'uruza rw'ingabo z'amahanga ku mupaka na Uganda, aho umuyobozi w'iyi teritwari Colonel Jacques Disanoa Lalua yangiye ku mugaragaro ingabo za Uganda n'ibikoresho byazo kwinjira muri kariya gace zinyuze ku mipaka ya Anzinda na Karombo. Amabwiriza yashyizwe ahagaragara ku itariki ya 4 Werurwe yerekana ko iyi mipaka ibiri irebwa n'iki cyemezo. Umupaka wa Anzinda na Karombo guhera ubwo ntabwo ingabo za Uganda cyangwa ibikoresho bya gisirikare bizemerwa guca aho zitabanje guhabwa uruhushya rw'ubuyobozi bw'intara. Icyakora abayobozi b'inzego z'ibanze basobanura ko iki cyemezo kigamije gushimangira kugenzura urujya n'uruza ku mipaka no gukumira ibikorwa bya gisirikare bitemewe muri kariya karere nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo kije gikurikira amabwiriza ya guverineri w'umusirikare w'intara ya Ituri akaba n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri kariya gace. Kugira ngo aya mabwiriza ashyirwe mu bikorwa, serivisi nyinshi z'umutekano zerekeje ku mipaka zirimo ubuyobozi bukuru bushinzwe abinjira n'abasohoka DGM, ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ANR, ubuyobozi bushinzwe kugenzura imipaka na polisi ishinzwe imipaka. Muri urwo rwego rero abayobozi b'uturere bashimangira ko iki cyemezo kigomba gukurikizwa nta kurobanura, bije mu gihe ingabo za Uganda zimaze igihe kinini zifatanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba za ADF. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri aya makuru. Nge nari Jean de Dieu Ndahimana, mukomeze munogerwe na gahunda zose za The USA New Times.